Predsednik opštine Ivan Dimić danas je u svom kabinetu održao sastanak sa predsednikom Ministarstva za NIP, Sašom Martinovićem, predsednicima vodoprivrednog preduzeća Ćuprija AD iz Ćuprije, kao i predsednicima Direkcije za urbanizam opštine Aleksinac i javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Tema ovog sastanka bila je uvođenje u drugu fazu radova u ulici Tihomira Đorđevića, kao i imenovanje koordinatora i nadzornih organa ovog projekta. Naime, reč je o radovima druge faze rekonstrukcije ulice Tihomira Đorđevića u Aleksincu, kojima će biti obuhvaćen deo od sportske hale do osnovne škole Ljupča Nikolić, i ovaj projekat obuhvata rekonstrukciju kolovoza, zamenu vodovodnih cevi, izgradnju atmosferske kanalizacije i trotoara. Sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 41.769.640 dinara, a obezbeđena su iz Evropske investicione banke preko Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, odnosno sektora za NIP, a sve to u okviru programa izgradnje opštinske i regionalne infrastrukture. Iznos od 37.174.980 dinara biće obezbeđen iz budžeta Republike Srbije, dok će iz budžeta opštine Aleksinac biti izdvojeno negde oko 4.594.660 dinara. Kako je danas rečeno na sastanku, rok za izvođenje ovih radova je 90 dana.